Balaki hambai tini norogoro phai asake tamhinani nahat tokaiman bagai news cover tamlagi long ni through se kabang borok nugi mannai jengoro simi kok sai tongka norok kebo flugli anga to audience ro kebo nokla balaki hambai bagai ani mung to Sharmili Deborma as a choreographer director no sinina jotono MC bishini tongo hambai balaki haban bagai ang borok TV betamo hentas to question khagar abone answer ngangke borok TV bai abo family haino ang fiaba ang associate partner bo bai ang ke khathan sano tui tongo so khathan sabai borok TV associate tabu so in future iko tabu samung khlale hinino tabu sung samung khlale tonglai kya tini abone bagino asuk keduma logi generation tongmani app tini officially release khai rekha jotro na hambai belai hino hambai okok industry thaijingo darabo saka industry hinna manka abo to kisate ya doubt tongkho tofona sang khawan su go omochini kokborok industry no ngai tong truk truk ni online no ang tau bake 18 bosor gi tongka so a hamzak mari no tei no audience rong na entertain khana ne bagi no tini sukjora 18 bosor o jaga contribution tong so tini app ba YouTube relai mani abo busu jotoi thangno obong kangke nukjagan tong nang agi ni sal ni simi rogin nai phaikan kangke technically jeng onek develop ka phiaba chini oro tabo kaisa artist ro je norno entertain khai tongnai ro ba ang actor actress panang kha director panang kha borong ni kaisa source maya jeng tamne ke income bonang blina jaga o jemon Bollywood thon Hollywood thon Manipur phan borong ni kaisa income source tong himane tamni bagi borong ka kaisa jago thamsa ke khaja ang jemon tabu borok TV by associate partner same thing ang simia kebang ma je tuidul tongnai rok bang production house tongo ba film maker tongo borok bebang borok TV by associate phaimanai associate ngani bagai kebang koyekta rules and regulation ba criteria tongnai abono follow khaikyang ke jotono oroni borok TV platform phaikyang kangke jotono income source bongnai kaisa jaga bo khajak tingnai so build up ngai o industry so abon bagai jotono nang kha khlayo o jaga o phaikyang ke associate panang phaikyang kangke belai ke development nang khanglai जों थांनाय सालाव दिनै गोबां मा बाहाय सरप्राइजिं एबा खबाय हिट म्यूजिक वीडियो रक मुखा गो बरक टीवी ऐप जे तिनी ऑफिशियली लॉन्च अंखा आरो ताम सरप्राइज नं लोको रंनि बागै तं किसा सनो साइखना borok TV bai to tabo monojit no hinchwana ang borok TV hinle ang bobai samung khaimani to ang bobai cinema ni 2017 I guess through social media je cinema ni pia bobai emon ke ase connect kha mane as a brother sister family hai bongi thangka samung khaitani kabang manong ko ka haipono borok TV app ot abuk je dorok katal je subscription thangnai 49 rupees nang thun 99 panang thun 149 panang thun phiaba ani snamja music video ko manong imana tak katal nuk nai ro haksalo aro cast kha lipika be mithun norok hamza gani nang khaklai I'm very excited because of 7 November se angna tongmane but due to technical issue ni bagai launch kai mali adino so finally tini after 3 months no 4 months I guess bore angko tini launch finally ngi paikha so I'm onek belekene happy now tini borok TV app launch ka sakdin pore to monojit na specially congratulation sana bagi bhaikaro to ang bono wishes khaina mo samaje bini borok TV tabo kuchugo kathan ang first time bono cinema ni to phone se cinema ni ani interview nana bagi to borok TV ani kata interview na da as a designer so apro phone apore physically program ma borok la thaipro ke manai lekha abon pore iko tini boy invite khai kanga ta amona congratulation khaina bagen phai especially khabai ani bakhani mane hoite bono ekdam bakhabai খুব কাহাম কুসুগতে বথাংতং আর চিনি তিব্রাসা নি বুমতে কুসুগ খাইতং চিনি কবরক ইন্ডাস্ট্রি হনে ন কুসুগতি সাথানিতে বহাল খাইতং আর অরনি লোকাল আর্টিস্ট ডান্সার সিঙ্গার অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ইভেন আং সানামো জং মনোজিত স্পেশালি ন ডিজাইনিং লেভেল দ বতই নাই অর ইনক্লুড খাইকে তে সাউন্ড হনে সো আসল না সাসিরান